Halo Bun, Halo Den, beda di mana? bede Roma Bun. Oh iyalah, kalau beda di Roma nah. Derem kale Bun. Ya ada lah aku nak. Nilpun karo tanya bede dim. Dan kok sungguh king la THR. Sital kaje. Iya Bun, Beda di mana Dul? Bunda Roma Bun. Oh iyalah. Dul. Tadi telepon dari kalian Bun ya. Beda. Hari anyar mare. Apa itu? Ya biasa. Tak pernah telesen. THR. Kaki di remah. Mereka telepon bi kalian Buna. Ambo mare. Ki burung. Hari kok pentar dena. Pak kuah. Ipada urusan THR. Wala ada iya din. Mayo THR je ko ne poy kong kalian Buna. Setia. Ya iya. Kiyo tengah. Terus dah ada ya? Ya pada. Ya Allah, ni teh kita yo. Jual jual lebar deh. Đâm mà chồng, Entrang kalian Bunda teh. Kaki dem ah. nah dia kan sabar chồng. Dua orang. Ding can berdeng sulit sentuh di pertelon di pate gua. Jangan siapa aja teh. Dan ngudah dan waktu ngeng chồng. Ora Allah pangeran. Cek sak pasaan. Lebih dia phơi chọc. Mẹ chồng, Gitu. Oh iya teh. Singa kele bune nilpun kok ben kakek keng parlori ya dul. Tentang urusan THR din. Jangan sa. Kan kaki buru ah. Mak karo acaneng kok cek make can kaki pada dul. Tidak remah. Burung entrang kalian Buna. Bun, Kalian Buna. Siap. Jo apa kaki Din? Bagaimana tak ngekak tanang, tak kalah ke pertemuan orang yang penting. beda apa Bun? Mak burung telepon. Engkau bersih kerem kena. Apa Bun? Pola lagi ngatanya kabar tentang orang ajual exchange dul cek pate kuah. Jangan siapa Din? Abu de remah. Sebagai kelebun pas update sekali. Info jadi pangangan setia Bun. Dan mudah dan banyak abentah. Saya apa karo tunging. Lah coba konfirmasi Pak lah tak percaya. Halo Rod, Iya Bun. lo Rod.
Encan beda kabar orang yang jual es cendol di pertelon ni pat kuah. Ah, pecel keng nak aja bun. Reng lah nyaman nak jual cendol. Muntah pate tak pasti ya. Oh iya. Iya bun. Ya kabur deh pak kakak lebun nak kana. Dere mah bun, A1 kan? Asat udah ini jeria. Kececek kang bukan keti orang din. Arya karo permainan kata. Mak dim apa lah orang yang jual es cendol. Pas tak pate muntah pate tak pasti ya es cendol. Ini benian. Terus dere mah THR bun. Satu umat THR siapa din? Engkau benia tuh umat THR. Engkau rencana bedakin bukber. Derem kira. Ya nyaman bun, bila dia. Derem menari minggu. Tanggal sageme. Nyaman bun. Kakek terona konsep bersih dari rumah. Ama sak tibi, apa nerima tetina? Ya mun kok terona siap santap dul. Apu. Di nama kita bukber bun. Mungkin pasti santap. Tak pas pepeno, reng peminar kapi. Saya maksud engkau menolak siap masak endin. Oh, kempang. Nyari. Apa ya? Contoh proposal untuk acara bukber bun. Jek kaki dul. Pas kena ben proposal apa? Dalam proposal dia berisi RAB, rincian anggaran biaya untuk bukber. Congora. Abu. Bu berapa ya? Banyak gerak kita lakukan sekemi juta. Ceria. Aing mineral sekardus atau sebu. Mun pas 15 kardus. PC 1,5 juta tak apa kalau cukup kasih kebeli naing. Aduh, benih aing biasa aja bun. Aing sekepanginum bisa metil kegerungan. Tanpa es batu, tanpa isabak ke kulkas. Terus Ria, arkena lili mi telu atau seket, keng pas lili apa? Lili songai bun. Rasanya lebih lemak, tempeng lili ternak. Udah remah. Ama satibi, apa nerima tetina? Wes lepas lagi kangkok bandul mawi bun. Mak lebih rengkes. Iyalah. Anggarnya 10 juta dari kok. Minta tolong kok coko pagi ben pas sampurna ake. Acaranya bila bun. Benda kira sahapan si undangan. Acara hari Minggu tanggal segemi bulan pasah. Ya undang kapi mun bisa. Kengcoran kok tak bisa hadir din. Bentung bentang acara sebab di luar. Jadi bingko lepas rakin ke kaki bayi ben kedul mawi. Siap bun. Kira cukup apa saya 10 juta ke bayi bukber orang sekampung itu. Mak tak cowok kebedin. Orang tak akan hadir kapi. Ya mun kira tak hadir kapi. Dekik kere belenci aki. Tak ada remah dul. Kita belenceh sesuai undangan si beda. Cara na. Cara udah iya. Kita pasti yakin siapa siap hadir, ben siapa tak siap hadir. Berarti kita yakin tung situ. Iya din. Cak kasar. Kita pura-pura ngundang, tapi di rumah caranya orang tak tertarik untuk hadir. Malah anggaran berlebih nah. Keng masa ongku dul. Argena aing mineral sekardus atau sebu. Terus lili hitung situng atau sekatebu. Ya din. Aja karo teknik manipulasi anggaran. Arki patekin ng RAB, muntari kita tak hasil din. Kira tak bahaya ya. Aman din, patenang.
Mun manipulasi anggaran berbahaya, sakapina kale pun kau hukum din. Pese 10 juta si sokone. Penting akibat manipulasi anggaran si biasa kalau kale bunna. Biasaan kelebun berapa? Abah tuh senjuta din. Kadang kalau titi aspal, sekapan kau cenan lordo. Kapan berhenti pak aspal kolet. Yo mundek ya sara gelu kelebun kidul. Pesen rakyat beni karo ikaraup ikapan dileka. Tapi ika sapo apa? Patut tuh titi kelebun lagi soki. Titi ngaji ya lah aku nah. Iya. Mangkana titi rakyat pengarete. Malah tak laku kalta kale. Wah, cerdas kan kidul. Ya tina kali cerdas. Ngocak launan. Pasti lo terbagi kamu. Sak pasaan. Buncolong kop norkop kalau ngelong. Dek remadun. Lamarinya peserta ya. Serta apa din? Ya peserta bukber. Enjak din. Mai pah nyare. Ken-kengnya tujuan kita. Dari macara dengan orang tak tertarik norok ke bukber. Malah anggaran berdekarin ah. Iya kok paham. Kan kita kan orang ngundang kan. Iya. Mayu, engkau entar kon majepar. Kali kudu prom. Oke. Oleh ngampong kopin. Oh iya, Din. Ki enggak, Rek. Dari tim Din. Di tengah terowi par. Kaki migung jagungan din nak ban siru. Pelaking tak terowi ya. Ki prei, Din. Lo subun aktivitas seharian. Kaki rut. Mon kok kalau di budi din. Pak lagel-tagel petolekor lah tarawih. Nyaman. Bur macam bur mak pola oleh tuk man THR. Oh iya. Engkau turah bedak kena bukber. Kira siap hadir ya. Bila je, Din? Pagel segemi itu pak kari minggu. Siapa sahabat ya Dul? Engkau bro. Tahu Dul, kok minggu datang curahan di agenda lain? Berarti kita bisa hadir. Mon kok insya Allah siap hadir din. Kaki par. Insya Allah, Din. Mayu hadir par. Pak ngumpak ke. Oh, neng rarut. Tina mak lemat jepar motor sakit TB. Iya kok hadir, Din. Sebab ini acara nah. Ben sahabat si undang. Ya mun rencana biko troyon kapi. Cuma kok paham. Mun sapasan tak kacau sibuk. Jadi kok tak maksa. Iya Dul, seporan ya, kok tak bisa hadir? Iya tak apa pron. Cuma acara hari angkarna kene par. Jadi sepora namun menu tak pati sampurna. Tina tak rapat, Din. Buberi kan perlu nalong bolong nah. Mun terus sampurna, tak labu karo maroma beuy. Pende ngelak sawo jeung. Lah apa tenang din. Pak kunci sampurna. Iya rut. Dorem batin. Apa nih Dul? Bersih kita ada tungdang na ya.
Sedeteng juga. Kayak kabeh ngundang. Undang-undang kan ndak sedeteng tengah. Cuk bingko le undang PHP-an dul. Keng tak ning didek sida tengah. Acara bukber ya ding karo formalitas. Tok anggaran. Umpar teng kabeh ngak juga. Engko bengka kita hasil. Jadi nama idul. Si kau nak nideng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deka sedajen rakyat murleke sebutan kaula amul jaaki. Nang are mangken bula sareng budin ika parcaji sareng kalibu murleke kaangkuy menjamu panjenengan sedaja untuk acara bukber sebedaki kalibu murleke kadinto. Din. Lanjut Din. Tulir. Namong samangken kelebun murleke berhalangan tak bisa hadir. Jadi acara paneka pasar aki kabule sarang dulmawi. Wis ki benar kata-kata din. Lapakan luar menuna. Toko tu diadon. Darah mari dul. Gimana apa keluar Din? Ni kada karo aing menu bubur kabar. Yan, jolay rut. Pwede menulay na marin. Ngereng seluruh aki. Toko ki. Toko. Tak langkong sa pora na. Ni kapon berde na. Mengutip dari kalian pertama Jepar Malama bahwa esensi dari buka bersama paneka benih seberapa sampurna menona tapi rasa nikmat karena along polong. Ya bener din. Yang masak karo aing beriyo. Jangan karena tak cukup par. Kalau sa cukup kebeli naing dia. Dia tahu sahabat dak kibuk berku agak kelebun aja din. Lah jadi gele. Mai thina lah erbe dina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngereng laden. Baju 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalebun datang dul. Dek remar dul. Tenang Din. Bedallah. Lamar buka kabeh. Alhamdulillah mari bun. Sakelangkong bun. Beh, mak kurang buka benahnya di mana sen dia? Wis tak usah bun. Benang segelas lah kenyang bun. Ben pole. Yang tak biasa buka langsung makan nase. Mula pada sampurna. Mayu pas sampai ke lebuna. Abo kenu tahan. Deremar ya kena. Agenda abuk bermi pak kroy beri aing. Cela bedanggar na deringko. Muning area kan engko setodus ka rakyat murleke. Cak dul mawi sandi inisiatif bun. Benih dah iya bun. Munteron nah. Apa istimewa ah. Keng kepala hadaya. Tak cukup anggaran nah. Anggaran 10 juta tak cukup. Ya tak cukup bun. Cering kok minta sekami juta. Bika beri 10 juta. Terus seumpama na bingko beri sekemi juta. Rakyat orang dah buka benapa. Iba kunaing bun. Kan ibu es batu. Yeah.